Республикаға ан бастакынан тереллибит Булатын Уюнскаятын сүгер Таатта Народный театрын бастакы режиссера, сақа азысыр үтөлі артыстката Ирина Максимова сүйіз сыллақ өбілуін көрсі улус кенігер үтік көлге кене атын сүгер улусса арылынна. Үтік көл бітігер ұраты квартал болла. Ол онна сорнамалан атының улуса бар, болана опера артыстката Анна Егорова атының улуса бұса үтігер Ирина Максимова атынан улуса берлинне. Ожоғыны болула қолбан театральный квартал дем болар. Оны Россияға театр ғылығар қолығыр бұл бейгі улуска театральный квартал арылығытынан бұқа барығытын ағадделивін. Бұл микрорайонгатын бейге бұйыл ұдыт тет ес оғылақ бағылағылығы хетің әттебіз. Да сесия кәңгетайын манна соғылын отын күйін тады тапыды. Кәккілі улуса соның олаңа оты күйе соғыла бұды құрава бартан олантырыр. Я так взволнована, что полночи не спала. И вы знаете, я написала концепцию вот этой новой улицы. Я считаю, что это должна быть улица памяти не только Ирины Михайловны Максимовой, вот создателя этого первого театра, а всего первого поколения актеров. Именно они вместе с ней представляли Якутию на первом всероссийском конкурсе первых народных театров. Это, господи, 62-й год. И победили в Москве на сцене Кремлевского театра. Я была там в это время, я училась в это время в Москве. И помню всех. И я думаю, что вся инфраструктура социальная, тут же будут и парикмахерские, и школы, и так далее. Это должны быть увековечены имена вот этого первого поколения. Например, парикмахерская Анидора. Анидора Павлова, высокая девушка с огромной косой, высокой, длинной. Потом, значит, это может быть, опять же, если должен быть какой-то ресторан, то, чтобы он был со свадебной спецификой. Это должен быть ресторан, в котором бы предусматривалась и свадебная специфика, да, вот ресторан можно назвать Лакут и Нергугон. А вот женский клуб, тут будет и школа, родительский клуб, да, женщин, которые собирались бы, они могли носить бы клуб имени вот матери Нергугун, Дарьи Северьяновой. Такой матери Нергугун, я вот видела этот спектакль с детства. Мама умирала, ну, вот на каждом спектакле мама умирала, ее клали в гроб, там, я каждый раз рыдала. Ну я вот такой матери, как Дарья Северьянова, тетя Даша в Кремлевском театре, я не видела. Это окаменевшее лицо, огромные глаза. Это такая великая трагическая актриса вообще родилась из народа. И вот и думаю, что вот эти женщины, они действительно очень многое сделают для воспитания детей. А мужской клуб, их может быть несколько. Во-первых, это клуб охотничьих рассказов и рыбацких рассказов со всеми этими рыбами большими. И можно назвать его Булчут-Мельчөс, да? Ирина Максимованы биһиги таланна режиссер артыс быһытнан билеребит боллакпытына бүгүн биһиги кенени сәһәннет кепсәннет быһытнан арыйдыбыт. Ол курдук кени сене кыз Алина Решетникова Асаковская әбәтин кепсәннәрнән сүрдәк сәргәк сонун кенигени соруян тахаттарбыт. Кенигеға Ирина Максимова автобиографията, ыстатыялар, сенегер кепсәбит кутталлах кепсәннәре килбиттер. Хам сәргән ақпытын бұл Ирина Михайловна бәйтін автобиографиятын. Кені күджік бұл бүгін әппеттерін күрдің манна олақ атын кехиди. Кені чақчатын олағынан олар бұта біт, білің әті чақчы звезда бұлады, хулус олағынан олар бұт. Кені бір қомна әбет депутатта атыр бұт олар тыска, олу режиссер кергенне, наға маны, отчетаға элита. Даже бұл астарын астаматтары бітеға, нәне астыры біт. Онна ресторанға кенілер өлжеттерін көрсер. Ол онлық олақтан, кені олақан тапталы көрсен, ол олынық олағыттан аққастанын кебер. Онна ол тапталын ертебеті болар, жон қоба, жон тыла өйі күйен, манны күйен өлер күйеға хоқ болан, кені қоты дойдуға тапталын кітті барар. Бұл тапталды ғуғар кені күйін еннеке олағын санан күйін қалар біде біт. 5 саста күйі ағаты көрдіғін. Қоты дойдуға дәқпіне мен кеніне қайдақ көріумеден.
Онна кыгын кытта көрсөрүгөр Москвага үйрнәртә көрсөбүтүгөр. Наха долгуй бу кини мен бырыстыгын оден. Ота наныр гыры боллади бу бете ологон тохара мие тохту кемсине хаҗыбыттыга боллади. Ваиза Петровна әйтте билигин даным бастан кинне күнүләбитим ден таптал тугар миген биракпытын инден антон бете кенники толкуйдан бу иетим бырыстыгыммыт. Ман таһанын мен тугу hergen ахтым. Бу Ирина Михайловна туһунан Ефим Степанов нахачы ахтылага. Хеп кини боллана бу кумир оңстарар тыската. Аны кинине кенники театрын кытта бир хайдарын туһунан нахачы статета бар. Оны просто маннык ыгыллыбыт тоголлубут театрга киннер тымныга барыннар күхүн быгылак. Оны кини театрын кытта бир стыласпыт. Онны болана иккен ытаспыттар, хоңоспыттар. Онны кини театртан таққарыгар кеннинен таққан барбыт. Ефим Степанов ол ақтыдын ақпытым, онтан білеген бұл Ирина Михайловна бейтін сұруютуттан, автобиографиятыттан оны мен ақтым. Олақ кеге уядияр кәжік чақчы, просто кені таптала, бұл үлгірдәқ тапталын, кені кеге тапталыгар. Атастастаға дейбастан. Онтан иккістен кеннерін бір олыққа тардығылақ боланар. Иккістен тілленер. Етен үргуғының күрдік кені иккістен тілленеға dey. Кинеге нучча тылынан суруллу бут. Чөркөк Народный театрын артыската Анна Борисова икки кәпсәне сақалы тылбастан кәпсәбетен бихирем кыттылақтара сәрги ихиттилер. Бу кинегеға бу кеһи бәйті бу саха болан туран, бу бәйтін дойтутун, кин тулалыр жонун серкетин, олорон аспыт өбүгелерин, бу аттыгар сылжар бола турар бу ологу бартын өйдүрге, сыналырга, онна кайдак барынан ылынарга бу үйретер үйеннер. Тоғы дейтеркен бу манна олоққа болбут түгеннер әлбәқ кирбиттер бит, ол онна бу тоғы үйретері дир әбіп боллаққына отчутағы әдер оғылыр, бу итағали білбәд, онна бу жон народ итағалин тәпсәрді деқі сөп кемнер кәлін аспыттар, ол онна бу улахан сыйханы оңырын, бу біліңе олық, онна бу бейгini кытта тәңе баран ихер атындайды бу алтыгар кемнеригер оны кыбытыкка киреннер сыха қалты тыллахан оны киреннер бу сорма соламыттаны кемнере бар бит ол әлбәхте кирбит. Иккис төгүлүн ытыллар нюргуһун кәхтибәт кәре уобараха республикатағы конкурска 5 таланна картыска кытынна. Ол курдук ытык көл сарыл культуратын киниттен Рима Федорова лекес комедияға чабычақ катерис орулун толордо. Петр Решетников атын сүгер чурапчы Народный театрын чағылқай драматическая актрисата Татьяна Компадоева Островскай гроза айымнетігар Катенька оролун ойнёты. Петр Толстяков атын сүгер Чөркөк Народный театрын артыската Анна Борисова алампа айымнетінен бүдірүй-бүд спектакльге әмәқсін оролун бәрд итағатиләқтік ойнён көрөтчүлері сөқтірді. Оттон игиден народ айымтын жетиттен Александра Жулева кәтчегей керихе соқ спектакльге баққу оролун ситихиләқтік толырды. Конкурс кыйылағынан Лоокут Нюргухунын ойнёбут Татта Народный театрын артыската Лидия Аргунова болла. Нахач көй көттім. Ботын олық кылгыттарын асың әбдім. Оны хамауды хөбіләбітім бәйбіт кейбіт Лидия Аргунованы. Тойтақаны кені ыллата, қомыстата, наха чүдді мұны олық ақта. Оны ұқсаны наха сәргәқ, наха чүгәй, наха сырды күрәқтәхи болына. Хаңа таланынар, таққан елері бітчәмін наха өрдім, наха простағаны астыным. Наха чүді бейеқа тыңнақ музыкалында оғылабытыр олыс солы. Олымтан дағаны жаннар сәргәбі бұлықтақтар. Оны деп бастықы музыкаға да оғылабы болу. Ақсынны 12 күне Булатын Оюнскай Верховный Совет депутатынан талалылыбыт бәле күнінен білдер. Итенне республикаға ан бастығынан төріттенмет. Булатын Оюнскай үрдік атын сүгер Татта Народный театра 6 сылдағы үбілөйін бәлетир. Өссі Булатын Оюнскай тығыннағар 1937 сыллаққа отчыларға оройон культуратын жетігер кені ата иңірелі біте. Оттон кәлін үтіе ата ырағырбытын кәнне Народ театргар сүктерілі біте. Татта Народный театра Платон Алексеевич Оюнскай атын сүбәриттен үйәрәбет кен туттабыт. Онна үләбитен қамнаспытын, кені үрдік атыгар әппеттер гына ұйтабыт.
Театр историятын сырдатар быстапкаға кәлен турабыт Мария Прокопьевна бу быстапкаттан тугу чорботон белетең этей. Нұргын лакут тураралларыгар оскола хаджан көрбүтүм. Онны хақ бүтін бір остан олық кеге доғаттан керер спектаклі. Бұл Ирина Максимова нада сырдык просто күн айттан айылы бұд сардаңа күрдік керен үргің ролынан үйреті алық әпті. Семейе үшігeye чепчекеті сақа кігі олық хамай нүре топсан дебікке күрдік суғағасы болын тиелі чегерен олық күлімір дәсеті. Театр сүйбі ғылығар мен Ирина Келен көрдөспүтә мен каянан билген сахарды монан саңа нургуһуна ин үйрәтәбинден мигенде туактар килләрен нургуһуна үйрәпбитә. Аны мен хамакталлахпы манны күчөгөй ороланя насып биттат. Итинник болу хоктак, намаган болуктакын, хандыгын канна да камсаты хоктакын, уңа хаңас көрбөккүн, хаманны хаңараган бартын айс да точно лох наха чөдү көрәпбитә. Театр режиссера Саха Республикатын культуратын тойгуна Валентина Бурнашова, оны театр кудугунюга Саха Республикатын культуратын тойгуна Иван Малышев, үбілөйдәк жоры кейхеға Николай Гоголь ревизор комедиятен бар жон жүлігер тахардылар. Сөрін чуновунню королун Уюсхан Степанов чағылқайдық ойнан көрөтчүлері сөқтірді. Манна мен сенім, Уюсхан Степанов амбастан ойнан көрді. Скамын олар инди гонни диего ханаватагам. Ана талан бары биттемен үйревен. Олохтага аптар акылтыл баһына туру бутара ахары сүбәй. Таңастыра хаптар булыгы марынныр. Артистар сабарлады эдәдәр быһлах. Адас көя тутан ойнатылар нәһлендә дә поддержката, көрәчүдә поддержката сүбәй. Onun yüddük tamnahtı var dedi, yönelik bulunmak. Maksımı beter boğarası, erişiyor. Taatta canı bana yaklaştılar artistler, onu kimlerge bakan öyle nazarda vakti geçti. Onu bilgin söyledik anlıyor. Rejissör öyle de nahaşgay evet dedim ben. Daha dedi kana baratıgar köstümlükten orollar sanatçılar gettiye olus çocuğundan rastı oldu. Ondan ben bu eder kolektifka indikitin manlık ürdük taharılaktık üstü ülelatnetten ona beylerin tula döşeder içatı tümtüner öğrettiler. Ona bu tiyatr innikitin olaq inniki göңe тахсарын тоһугар бары күчтерин уралларыгар. Артисттар театральный искусство чакчы да алыптагын, өйгө сүрәккә ураты жайылагын өссө түгүл итәгаттиләр. Бары көрөчүләр сөргелин көтөгүлүннүләр, саналын көннөрдүләр.